tumekasirika sana. Na sisi kama raia tunawangoja 2022. Hamutakuja na hiyo lugha yenu, tutawaonyesha moto. Instead of increasing mambo ya bunga, mambo ya mafuta, mambo ya nini, kwa nini serikali isitafuta njia ya kuziba hizi mashimo zenye pesa za umma zinatokelezea zikiibwa? Ani dena ciana inyanya under my window. Ciana cia kwa Nyashie University. I'm really struggling. Riu matwongerera indo igere. It's like nitugukinya mwisho. Ni mawoni ma Akenya matiganite thutha wa kurekererio kwa bajeti ya mwaka wa 2018 na mwaka wa 2019 na haria ona thengia yo no meguthie na mbere na kwenjera mihuko yao kuona ati marihi maria marihagio M-pesa ni marikia kwongererwo kuma gacunje ga 10% nginyagia gacunje ga 12% oro undu umwe na maguta ma tawa haria kuringana na kamiti ya kuramata hinya wa kuhuthika bururi-ini yongereire thogora wa maguta ma tawa na ciringi 5, Super Petro na ciringi 1.6 na yo dithuru na ciringi 5.9. Kendo ta maguta tawa neo common mwananchi arugaga nayo. Riu mongera maguta matawa na 5 bob macoke mongere petro. Riu guthie kundu ta githura-ini jui fare ni kuongererwo. It was 80 bob. I know now it will be like 100 shillings. Man, I expect to get some of us here windows. Athuri aitu ni matutigire tani ndina ciana inyanya under my window. Na oho marihi ma igoti ria thitima ria gwithio na gicunje kia 50% kuga ati Wanjiku ahota kuguraga indo raithi amu thogoro wa guthondeka indo bururi-ini ni uguthie thi. Hatiri nganja riu maitho mothe ma Mukenya marorete kana hihi thogoro wa muturire ni ugukorwo kihutha na kana hihi thirikari ni gukorwo kihota kurugamirira mahuthiro maya mothe maria yakorwo ikiruta thiini wa bajeti ino. Handu-ini Kameme TV kuma muciĩ munene wa Nairobi, Stago Jenga wa Waboi.